ram chung ram lengen nulpa kom dot vel ten ha dam ne num chion hamo tutana hin Israel le Iran an tuk nak kong he pet lai in anu bikan thai mi le kan khal mi te kan hu mi te kha zapi sina rom nak kan van ngai than lai chun mirang news arel khomi an ichun tampi nan thai nan khal mi jong chang ko lai tutan ka van chim mi hi nan khal baklo mi nan thai baklo mi sitia ka van chim du mi silawe a thai mi la khal chang min ha tampi ha chung a khan a khal ri lo mi mirang news te arel kholomi kan nu le kan pa ha cha se hat zon ro na khe lai hol ten toy fyang ten van chim kan du mi kha se walai chung a hen a zai tukin mi lung ala mi le mi ni kan van ngai van mi thil zong khi thil pakhat awan chu thana khan chun an lo lang mang thil thar ha chuak lang mang that nak zong ase se that lo nak zong ase se hi thil thar he chuak lang mang e mi walai chung phung pakhat ase eta chun naka Ukraine Russia ne Ukraine aban to ki walai chung pum pini Russia le Ukraine ral kong kau kha van dai chiao e jekan tila van zau chiao le lungwa alunga khan van chiao mi thil khang cha van raw deu deu e Russia le Ukraine chu ka dai nak an tu lo na in an ma kong na kan Israel le Hamas dau nak kha ni khan avan khu chit Israel Hamas dau nak zong chu avan raw deu e ki kan ko rami thichia lin hin atong mi thong pang ni khan avan khu chil than kha thong pang khat avan dai deu e India e van long atlami ni walai chong pompi via te avan chul India van long atlami ni zan ti ni te se ko ro kan ti lewa khan Israel ni Iran avan ka cham ma me ni zan ti ni te thila chang mi kha kan phil vier change ni hin I achang chu ma mi thil tu kha minung tampi ni khan kan thin longa van che chiao kha se la Iran le Israel chu kan chim chang ban to kan ma hlana airal pang mien dak se hi Iran le Israel tuk nak hi adi kho nak ding sia chun an ruai tu supreme leader anti mi pa Khamenei kha kan tha hau hi kan tha long Iran ni hen nuclear sernak ding program hi angol lai e tichun kan ram hi kan lak zok ka dau nak he adong lai ti kha Israel ni chun an chimmi le an ro pang bi sina an US ne kha tiang kha haulo har lo ati cha atu tiang chu kha tiang kha an tu ri lo thil chu achang mi chun tu tianga hin Israel ka dau nak ruanga an ma Iran la ya hin minung zahi le kulyang an thi change chu chunga chun ralboy Iran ralboy se chun kimi se so tiang ha jong khan anetal Israel la ya hin Iran ka dau ka nak ruanga Israel la ya hin kulali an thi be chang chu me athi min le atem tur min ha kan thai tok median am ban lang tarmia khan mo chun Iran ni hen khro hangai pakhat semi chu ramdang ban tok hin ralboy khe tampi ngai lo ralboy khe tomte Iran ni hin ralboy Iran a hen an rama kaw min lu an tam ko na ra kap jong an tampi ko na khen ralboy he an tam lo ralboy he tomte long angai ti se achian ha ti se hi chu ralboy ha chunga chun Israel le US an atar kat mi tam de chu an thi chang an tha pyak chang na Fox News ni avantial ning zong hi ka zong ban chim Israel say is kill Iran senior most military official ti khase Iran ral kap chunga service sawik mi kan tila chu rek sang pakhat boingan pakhat makha maral boy pakha Israel ni khan tunai te khan an tha Amin chu Major General Ali Shatmani ti se atu supreme leader antimi Ayatollah Ali Khamenei he hin na iniam te in ummi le ai chon bia peng mi an se
chu Israel nan ta hechim du mi chu Israel ni hin Iran ral boy your supreme leader Khamenei ne angai mi ral boy ngen tam deuh hi an phim hom piak chang na ye cha tu he a thaimi ne an chim nak labanga khan chon ral boy thathi angai ti lo ti se ral boy thathi num ti lo e betak ten ka nak ban to ding zong a khan ral to ka na ral do nak la ya ru nak ban chho tu plane ban suai tu pol kha angai thathi angai tin ha lo ti se imach cho an dir mun se chon naya ama Israel le US President Trump ne Iran ni pi ne Tehran nan khopi chua ta ko tia an tin ha no atu he an chua tak chu ama Tehran khopi a hin minung noi khat rang lo 1 million rang lo tika kha 1 million rang lo pol van chua ding kha khopi van chua ding kha thil foi cha selo thil foi te cha selo e sina en tu himi tam pi chu an khopi an chua tak chu ma leo se lama chu mi pi dir mun akan thekin khal tok ate chun hi ka han Trump ne avan phot mi te kha kan ban zau ta na la e hi kan ban zau si lo hi US ne adu big mi le Israel jong adu big mi khas ko Iran ni hin nuclear siam na mi sar hla se lo Israel ni se US ni se na an van ho on ding le an waka ding am badau ding ke aruang lem lo nuclear siam nam kha Iran anga iding kha andu lo big mi le anti big mi kha asipenge chu cha chun hi ka Donald Trump ni President Donald Trump ni avan phot mi khan truth social le avan phot mi khan Iran should have signed the deal I told them to sign the deal at mi tin ho chan mi chu nuclear deal kha se ma khan thatlak na kha nuclear siam nam ka sar lai lo angol chang lai thatlak na kha min kha thut ding se ko chu ka chim chang min ha vai tam pi ka chim chang mi se ma kha Iran ni khan ma kha min thu se lo thil kha adi ding mi se ko ti kha asulam jo se zai ban toket ningza nak le minung nun nak zai tukunda aliam zai tukunda minung nun na aliam mi kham pam te chu cha chun Iran ni nuclear siam nam angai kholo ti hi vai tam pi kan chim kan than chang mi se angai ok a thalo angai rim angai kholo ngai la se angai ding a shelo ti kha mo vai tam pi ju asni hin kan chim chang e kan than chang mi se vai tam pi chim chang I say is over and over again vai tam pi ka chim chang te chu cha chun Iran ni pin ha ne Tehran kha azok ten nan chu tak hawe ti kha ni jana khan a hi ka aban tar mi te kha kamban thom chin du min ha si chun atunai te aban tar than mi pakhat chu zaida sigen te sia chun we now have complete and control of the skies over Iran ni van bo ruak vel te kha kan control di chang zuat chu amak to tiu ama ram aselo me ke ama ram lam tha pi awu mi ram mo ram ha pe wo mi ke van chung bo ruak vel te van long zon nakal nak vel te kan control di chang zu asel lai chung ar kum lo chula te phanum to khung ran khatukon Iran chonga ga ti chun nuclear siam nam wangai se lo Israel cha long ti nung lo chu valai chung pum pi cha ti nung mi si cha valai chung pum pi cha ti nung mi si e khacha khan valai pi him nak cha Iran ni nuclear siam nam angai loading hi abepi ti kha US ni khan aru peng mi si cha ke ki Israel ni ai zuam mi jong khi US ni adir kam peng nak pakhat Iran had kuskai trackers and other defensive equipment Iran ni hin chikwan bo ro ke kham nak mo I kham nak thil ri le run ven nak thil ri nei ko anai ko adik ko asena in machu is does compare to American ni kan sarmi kan ngai mi he khan chun ta chun ding selo e chu cha chun US ne Iran athil ke achung lai thil sin ariam nam atha jang aram sining abau ruak teng hai control kho ning zauti ka khen US se zai tuk anda powerful
zaitukunda rumra hu ham angai mi ram asiti kha afiang te in hu kho si chalong silo in zatin date atarmi pakhat bak chu social media Twitter ma se thu social ade se kam ban kan skoroda khate kha manja usilo ke thu social akan atarmi se we know exactly where the so called supreme leader is hiding tu supreme leader ai thu na kha kan thai chik chak kan thai kan hal chik chak he is an easy target foi te in kan ka kho ding mi kan hu kho ding mi ke as a foi tuk ama hu le ama waka kha a foi tuk te a foi asana en chu kan to lai lo kan phim thom lai lo kan phim atu dir mun la chun kan phim thom ri la timu atu dir mun kan phim thom ri la asana en mi pi le Israel ka pol kha Iran ni aka swal aka ding kha kan du lo aka ding kha kan du lo USA kan zegan tila kan thin sau na khe atum zu ma atom chin thlo ba te ma kha ruang cho chim du mi cho Iran ni hin na ya khan thi phe na ka US ni Israel nam bom sia chun immediate is US ra ka mun pol ka lai ti kha Iran ne rak symbol ma kha a symbol mu ju hi ka Donald Trump ni khan abat le rul na ka avan tiel mi kha chelai te ka roi chu cha chu Israel ka naka aswal silawa USBP zo rom min ha naka aswal na nang ma kot an thi an lo asia chon kan thina sauti lai lo tin na khas ka kan thina sauti lai lo chu cha chu nai thu na khai ka nai thu ti kha fiang ten kan eng hal cha a nang ma phim hlom nang ma ka chu kan cha thil har sa selo ti kha Donald Trump ni khan achim du mi se le chu adir mun se zai tukan ai thu mana khan ai thu kholo atu jong ai thu ko nan ko ai thu ti khan thai biam di ko 1 2 3 in film lom dun ha selom USA Israel ni khan an film lom kho mi le an ka kho mi khase ma chu US ni hen an hai thai tar foinak chente an hai chim thong nei than kha matin na dir mun chu se ko le chu cha chun nuclear fiam nam hi ka sar ti lai lo tia natlak nak na ngai nuclear fiam nam sarnak ding cha thil ri na ngai changmi ta chuna ka uranium thian hlim tar changmi pol nuclear fiam nam ban sarnak ding cha man ok tha chang man kho se changmi thil di bel te kha ju asina na apply na upload hi nuclear sarti lo dingin natlak nak min na thut lo sia chun ti kha asiko na thut lo sia chun kan ka lai Iran hi thau khau ti lo dingin kan to lai ma chu US na itip mi si atu Donald Trump hi president atwan ka te si kum thum atwan ri lai hi chunga hen Iran ni alung athum lo nuclear deal kha min athut de lo sia chun atu supreme leader hi an phim thom lai mo asilo Iran ram phim hida an ka lai ti kha chimok thalo kema karo ninga chon atu he kan thai ban tukan Iran ni nuclear fiam nam sarnak mun ma tam pi Israel ne avan tho tika tu Iran supreme leader pani hin ka dai nak to ading kha US sina Israel kha chim lo ka dai nak to se kap ti la se ti kha achim chang lema kha alung tak sama selo te asinan ama Iran foi tu pai a Twitter ten ha zau te ka khen acha phot mi le avai mi pol khe zau te ka Israel a huat nak le thin ha sa lo na se ti adu nak khatam pi mu kho si chu cha chun afiang mi chu tu ta na hen ka sar lai lo tia min hai thu man se lo Iran ni hin azul ta khama min thut mi khum a han zonga chun andak to peng ko nuclear fiam nam sar la ti andak ti lamang ko na bun a thi te kha thi thup khan sar kha tim lamang ko chu tu jong cha thi thup ten sar atim lang mang nan a thup kholo chu cha chun kema kam hu ninga chun
อัน supreme leader ปะเฮอันฟิมพร้อมเตเมนไลอันฟิมพร้อมเตไลตีเกมากำหุนิงเสอามาเฮอเบปีมีเสอามาเฮหลาเสลออิรันนี่เห็นนิวเคลียร์เชื่อมน้ำสารดิ่งเฮอันเป็นจุดเลี้ยมไลก็จุ่มลอภายในตัวจนชิมบอกทะเลาะละมัวตัวดีรมุนะและฮี supreme leader ปะเฮทองกันสักว่าเลยทองกันสักว่าเลยสมทุมปะกัวจวกมีสิกุมสมสรีเลียงกุมสมสรีเลียงกุมสมเรียดอัดลิงแดงมากจังแต่รองอัตเรทองกันสักว่าเลยสมเรียดและปะกัวสมอทองกันสักว่าสมเรียดและปะกัวกัน supreme leader เฮตัวนมีสิอิรันตัวนเบียดชงว่าเห็นตัว supreme leader เฮอปัญหินักตัวนมีสิจนอาสาวบิกตัวนมีจงเสมาทานี่ supreme leader สิแทงเราจงว่าอิรันฟอยตูปอลอันตัวนเบียดจะติดขันมูตัวที่ยังมาเฮฟอยตูลูบิกตัวมีสิ president เต็นหาไปเต็นหาจะลงเวก้านั้นมาพลอามินเมนหลงอันสิมา supreme leader ที่มีเจ้า leader จะสมกับ supreme leader ที่มีเจ้าสังทุกสังเงอันมารำจากจำอันจำเบียกนักเลยฟอยตูจงสิข้าฟอยนักอันจะอิรันเจ้าtheography กันที่เบียกนักรำบุญอินไออุกมิรัมอันสิที่นักสิจงไม่ใช่มาทานัดจนทองคัสกัวเล่สมศรีเล่เจเดสิกามันจะทองคัสกัวสมศรีเล่ปักกัวเห็นIranian Revolution ที่มีขาอารักเมฮีทองคัสกัวสมศรีปักกัวIranian Revolutionดาวเทียนนักโจลจังนักรักตัวเลียวเห็นตัว Supreme Leader อันที่มีคำนี้เฮรวยตัวประคัดรักเสมินลังไงมีรวยตัวประคัดเสข้าทองคัสกัวสมศรีเล่ปักกัวดาวเทียนนักอันรักตัวakan rotin nak andak mu teka ma liawa khan chon Iran kha imperial siang prang ukna kan arkalmi ram ase ma kha siang prang indak kha Pahlavi dynasty timi kha siang prang ukna arkalmi Pahlavi dynasty timi kha hi revolution daw khan thong khasukwa somsri le pakwa daw khan nak ni khan arak doktar nu atui Islamic Republic of Iran timiram ke ahong chuak mi se lama do thlan dak to leo te khan min lang le mi pi ni rak thai mi kha rak se ima nuwa Iran le Iraq ka do nak te na khan beta te in min arak lang mi roi tu pakhat arak se chiti chun arak mi thong kha chakwa le som riat le pakwa mi se kapel lawa chun ma khan tu supreme leader ke avan tuan mi se atu tiang ke atwanจะเอาไว้นักการชิมเสียจนมาข้าอาเรียนตัวนักข้าตัวนักเต้นมาพันหลังตาชีก็ดูและฮิโซน่าเห็นตัวรัลบอยตัมปีอันที่จังจนนิวเคลียร์เทียมน้ำสารนักเสจงตัมปีอันโผล่เปียกจังอาเซน่าอินque angan big meal abepi big mi nuclear theam nam sarnak hun ma Israel ne arho kho lo mi hun chu atui Iran copy Tehran in kilometer zakhat from alhat nak hun a khen tlang laka tlang tampi nak hun ma mi se valai chung a hin pe zathum athu nak huna chu nuclear thiam nam sarnak se jung chu valai tangi pe zathum athu nak a khen antu mi se te kan Israel thiam nam thathatam pi ngai kan ti ko na en chu Israel angai chang mi thiam nam na hin chu bunker chu valai khor chu valai chungi nuclear thiam na sarnak in pi chu ro khau tu ding num lo chu cha chun chu a ro khau tu ding chu zu aslong ne angai zu as thau adong nak zu thau ka se comment cheu khata hin comment ka titika media mirang media pol comment cheu khate an chimmi cheu kan ni Israel tham chu aslo chun zai man aslo chu an timi hi khate chun adik nak tampi arong chu ti tan zonga hin Israel na ama longan atu kholo mi hi zu asni hin abom peng chu lai hi ka mun hi an amun chu zetin dan amin chu fordo ti hi ase hi ka zon nuclear thiam nam sarnak dinga hen har mi thil tam pi mi chu chunga chun abe pi ngai mi chu centrifuge timi ase ma an chi anak hun ma chu se ma chu Israel ni ro ding le ka ding an ai tar kat mi
ai target mi pakhat ase asina en atu ana ichang mi a hriam nam ne a rok kholo valai chung athu nak valai tang athu nak pe zathum a ummi sitika khan a rok kholo le ma hi a ma a rok khau tu ding bom hi zu aslong ni angai ti se zu thau adong na ka chun a bekhiak tu asilamang valai chung pumpi ra valai ralpi pakhat nak se chum pani nak jong se kan zau te ka hen adong na ke bekhiak tu hi cho zu slang mang he se valai chung a zu se arakum lo sulati hi a phan ring ran ma hriam nam te kha man thakawan lak mi te kha te kamban mu saktan hala zau thiam do mi la muri lo mi na kan sola khan chakte man thak ka lak chang mi umruwa ka tila okay ka zon hen se le mi ban za ula mi he a b2 van long se zu asna nga imi se ma chu atu i valai tang pe zathum thuke ummi nuclear sarnak mun ma arok khau tu ding bom aphor khau tu van long sima van long ni hen ma bom kha panhi long aphor kho chu bom chu amina hi kan ban za usil lo GPU 57 AB ti khan ti cheu khan ni chon massive ordnance penetrator ti jong khan an o lema bom hi pongza pe kul liang asamu pe kul liang asawe ari jong he pong som pong thong som thum arit ti se arit jong arit ngangai le asar tu he kawan patlo chun chakrak rel chang mi khan tha ten study kawan to than ti lem lo chakrak rel chang mi pakhata khan hi bom asar tu hi Boeing company an se tu valai chung van long sarmi company ngan pi an se Boeing company ni an sare thong hi le thlai khata an sarmi si tia karak rel bal la thaten ka van zau ti lo aro ka van thai ti lo dik jong dik lo comment chon aman hi bom pakhata aman hi $1 million zali in zanga kar laksi atam de takte bom pakhata million zali in zanga kar lakcha atam de tak achungi athiam mi pol ne achungi answer ning le arian poning atha jang pol tha ten thain an tu mi he ngai anuam ngai rel anuam ngai mi sima bom kong he andak sarka te akhan andak tial magazine pakhan arak tial mi kha akrak rel bal mi kha kalung sung mi te kha kampan thom tamina ka se chun banja usi lo he ka video tompal temu jusni hen bunker booster timi valai khor tho nak bom he atlang pi in pathum angai imi chu thaimin hane khan video ban to mi te kha toite thai ka na kha kan ban zau tan hala It is a 2,000 pound penetration capability among different bunker buster bombs. Let's compare a few examples. First, we have the BLU 109, also pronounced me he pakhat nak an ngai mi se thongkhat le zakwa le somsri andak sar mi se ma chu BLU blue 109 ti khan amin khan sak mi se blue. It is a 2,000 pound or bomb developed in the 1970s. Pong thong hi arit mi simu This weapon is capable of penetrating approximately 1.8 meters or about 5 feet of reinforced concrete. Vlai tanga khan pe nga tiang alut khomi bom se. Next, we move on to the GPU-28, which is equipped with a laser-guided system at its front. This bomb can penetrate to a depth of nearly 6 meters, equivalent to roughly 20 Pekul valai tanga pekul alut khomi bom feet, which is as tall as a 2-story building.
However, neither of these compares to the massive capabilities of the GPU-57, also known as the Massive Ordnance Penetrator. It can penetrate over 60 meters into the ground, around 200 feet. To put that into perspective, this depth is comparable to the height of 20 ตัวเก่าหรอตุยอิรันนี่นิวเคลียร์น้ำสารนักอิสราเอลอักโคลมีอักเข้าตัวดิ่งบอมยูเอสอังไงมีเจ้าปองทองสมทุมอาริเตวลัยตังะเปเจนฮีแรงเราอลุดเขามีตาสมรุกมีตาสมรุกเปเจนฮีแรงเราอลุดเขามีสิอาเรียนตัวนึงละอัดโทนนึงอัตราอันนึงเคฮิกอัมบันลังตาร์มีเตะเข็นอับันนิฟยัง story building depending on the floor heights. These examples demonstrate the significant advancements and differences in penetration levels among these specialized weapons. Let's put an average human here against this weapon, which is 20.5 feet long, giving it a streamlined aerodynamic shape that is crucial for stability and precision. With a diameter of 31.5 inches and weighing an incredible 30,000 pounds, translating to approximately 14,000 kilograms, it utilizes its massive weight to generate the kinetic energy required for deep penetration. This heavy, compact design enables it to break through over 200 feet of reinforced concrete, making it one of the most effective bunker-busting munitions in the world. Let's take a look at the parts of this weapon. The most important part is the body casing made of hardened ferrocobalt alloy to withstand impact. Interestingly, the body comprises more than 80% of the bomb's total weight. Inside this cover, you will find the following components. At the front is the nose fuse well, all of which are joined by a fuse conduit. Sandwiched within this rod is the explosive-filled 5,000-pound warhead, which translates to approximately 2,267 kilograms. This conduit then connects to a tail fuse, which, interestingly, is the main detonator and is crucial for delayed action. Moving to the back, nestled inside the tail, we discover the intricacies of its guidance system. Here, the inertial guidance kit collaborates seamlessly with the military-grade global positioning unit, ensuring precise navigation towards its intended target. Alongside these components, one can find the adapter ring, which facilitates the attachment of the telemetry antenna, crucial for transmitting data, as well as the encryption key battery, which safeguards sensitive information. Makaka amban sarning hi GPU 57 amban sarning thai mi pol amban langtar mi kha thai ko na ka kan ban rop min ha ka se machu chu Israel Iran atuli andir mun chu se US ne si kho chongen tlang tlak tim na atang tlak kho na lo sia chon atui supreme leader pa ke an phim thom lai mo asilo zetinda an tu lai ti kha chu amhai la ya chan ni awan phian tar te ngai chu vial chu tu tane kamna thom kho mi se lo thong pang thar dang tham sia jon thom kho than kam na zom lai nan di lak chunga longom nak kam ping ngai